Imbes que un protesta, un simple press conference el COSE hace el grupo del coalition contra el Marcos Burial na libingan ng mga bayani na siyudad de Zamboanga. El grupo ta composita el representante del Akbayan, el Profesor Edgar Araujo del Western Mindanao State University y dos mga representante del Ateneo de Zamboanga University, si Ruth Guerrero y Brian Go. Na opening statement pa lang del grupo, desgusto ya kontra el Administrasyon Duterte el yalarga sila. Because with this treacherous glorification of the dictator, patalikod tayong sinaksak ng Duterte administration gamit ang punyal ng pagnanakaw na paglibing. Maraming salamat. Asigun pa con Profesor Araujo, hindi mas era alboroto pa este asunto del Presidente Marcos hasta llega el desisyon del Presidente Duterte que entierra con este nalibingan ng mga bayani que favorable kaya man a pabor el Korte Suprema. Ele habla pa con este como estilo de transactional politics. This controversy started when the president ordered that Marcos be buried at the libingan ng mga bayani. Before that, there was no controversy at all. No? This is more of historical revisionism. No? Marami na kasing, yan yung pinaka malaking dagok na yung isang plunderer, isang magnanakaw, isang torturer ay bigla mong ililibing sa libingan ng mga bayani. No? Para bang hindi ka pa nagkasya. No? Para bang you are adding, ano ba tawag dyan? The cliche is adding insult to injury. Parang gano'n. No? Kaya hindi lang naman to legality kasi dyan nagtatago si Duterte. Yung legality na yan. But how about our moral outrage? Have we really changed as promised by Duterte? No? Kasi kung titingnan mo yan, ito yung yung mukha na paulit-ulit na lumalabas, yung transactional politics. I'll scratch your back, you scratch mine. You vote for me and then I will bury your relative to libingan ng mga bayani. This is what it is all about. No? Napregunta si sila conforme ba kung al ideya kay grebata otra vez kun Marcos na libingan ng mga bayani. Este el su kontestasyon. Personally, to me it's gross, no? But if that is what the protesters would ultimately decide, then who are we to, di ba? Kasi as of now, yan naman, legality versus legality. In fact, there is now a motion for reconsideration na na-file na dapat munang hukayin yan habang hindi pa nagiging final ang decision ng Supreme Court. Pero el representante del Ateneo, otro el sentido, como debe cambia el nombre del cementerio. You say, because he was already buried, no, and we say, enterraman su cuerpo, nunca con su pecado. You can bury his remains, but never forget the sins he has done to the country. For this college is very new. That's what kami dito. But I believe that what we really need to do is really to converse, continue to what is really the more reasonable action that we can really do in terms, kasi kaya nga kasi nililibing na respeto sa patay, pag-ukay ulit para ako personally siguro in respeto sa patay. I mean, patay, yun na doon. Pero kung baka pwede nating sabihin, palitan yung pangalan. Bakit that's more reasonable? We can lobby for change the name. Let it go back to the original name, no? Tiene mga suwestyon, yaasep pa sa desde social media para man move on niya lang. Kung alkose pa sa kanila, pero este LD ila kontestasyon. Kaya nga sinasabi nilang move on, no? Kaya nga merong ganitong movement on behalf of those victims. No? Hindi naman kasi sila ang nabiktima, sila yung nambiktima, di ba? It's so easy, no, for them to say na mag-move on. Pero how about isipin mo, is that moving on? Na yung kilalang magnanakaw, mamamatay tao, plunderer, torturer, ililibing mo sa libingan ng mga bayani? That's adding insult to injury. It's not moving on. Asigun también con el joven miembro del coalición, Brian Go, puede lang aksepta con el idea del entierrada si tiene propio narrative o hace pública el verdad historia si cosa el pasada durante el martial law. I think we have to have I think the government should have a concrete action to this. Hindi lang isang tabi yung issue until the government does something concrete about this issue. Then I think we can rest our case. But until now, we don't actually see the government doing something about it.
they're saying that it's legal, but it's just ganito pa rin, no? And wala pa rin konkretong aksyon galing sa gobyerno natin, no? To listen to the people and to heed the call of the people in terms of, declaring Marcos not a hero, and in terms of doing something about the permitting Marcos to be buried in the libingan ng mga bayani. Desgustado también el grupo después no hay kanila mandaman protesta el gobierno lokal, alina Calle Boulevard aquí na ciudad de Zamboanga este día. Albert Luna, Dateline Zamboanga.